Pa, engineer din naman kan sa ating kalawin ko lang. Uy, pao talaw. Lungay matatse inpa khan LIC policy chatak alaw nei reng alom. Health insurance policy damdo ina thlona thena po ombok. Property plan te, child education plan te, pension plan te thlengin ala chewa. Van doi na hi tu te poin kan to theve kani. Motor chi shang insurance all sam takin kan lauti sakang che. Health insurance policy damdo ina thlona thena po ombok. LIC policy chatak tak poisa deposit zo to nuwa dam chunga poisa lak theina te kumnga dan jela poisa don theina policy te ha oma cancer cover policy te no sen piang hima changa kumzami thlenga lak thei policy te ha ombok tuna chuan minister statement kan ngai thla anga Dr. Vanlal Thana School Education Department chang tu minister zom tak na changin rules of procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly section samrukna angin HSLC question paper chungchanga hausa statement CMD deal na kandonga phalsak ania hetiang hi discuss ani ngai lowa ti kha kan member ten seta ila tuna minister zon tak Dr. Vanlal Thana ilo somang To Speaker, kalome. Kumin sanghi somni pali MBSC noya board exam kay noya subject pakhata suggestion le exam zona inang tamlutuk awanga he hausom taka official statement siam angai ta hi School Education Department le Mizoram Board of School Education MBSC chuan poi kan ti tak zet ani MBSC hian board exam te hi angai poi mo in kumtam tak ton thriat atangin film khur takin exam he board sai thina printing press atanga zona siam sa pu dru omlo na turin state board dang te poin anti ve theu angin Mizoram pona achut na hi tho thin ania Mizoram chunga exam center sanga him taka athen theinan district headquarters tina MBSC officer tingein an semdara district headquarters thewatangin center superintendent ten an mani ngein an lama an khuwa theu police outpost ta emo police duty omna hmunna emo him takin exam chung zong von thin ani center superintendent te hi zia ka inkai hroina dan pek an ni baka uluk taka silfia thin an ni bok exam chana le khapek answer sheet zong hi number lem code pek vek ani nuwa exam chana endik tu examiner nena tu chana nge ti hriat theilo turin pek chua ania exam chana endik tu examinerin an enzoa exam chana ennon tu scrutinizer kuta alut le a chumi nuwa po ennon le ani thin result pe fel nuwa po film khurthu hla a no pang ti thazual engamo zan te chana chu Zirtirtu thanbik te ennon tir le thin ani both exam atana zona siam question paper setting le endika lowthlet film moderate konga MBSE hi a film khur ema principal emo headmaster head of institution tenhen atangin Zirtirtu thokray to rin tlak le ming thate la khomin mo phurna la theitur Zirtirtu ming achop chuaka an zing atang hian zona siam tu tur le endika lo tle film tu te chu athlang chuak le thin ruat an ni na lekha appointment letter a po an na chu thuru von ngai thil ani thu le dan an bo chiata sem ani thei dan thlengin tarlan thin ania kai soina dan zia ka pek fek thin ani ba ka moderator te hian ming ziak signature pethlapin dan zom tura intiam kamna anei le thin ani zona thlit fi ma endik tu moderator te hian
MBSC office ngei an na hian thok thina pindan than bik siam sak an ni zia ka inkai soina pe kan ni ba ka mimala hriat fia thil fia an ni boka chumi hnuwa chau chuan an na hi an thok tan thin an tho chung zongin MBSC officerin an vil chota an hathona lekha te hi ni tin na an tho tan donin controller of examinations ne na tanga pek chho thin ni in tlaya lak khom le zia thin ani an hathona kai hnoi thil engma lak chho nemo hon phal lak chho emo hon phal ani lova an zia chin na rough sheet zong zong po bol ho bo ma pai phal ani lova an hathona lekha zinga thil telvek thin ani in result chu atanga thathum hnuwa tiral ani chau thin heti kopa MBSC a film khur chung po a zo na thlifim tu te zinga me in exam ata na man tura zo na an thelu chu azulai ten hena suggestion ata na alo mang tamai hi poi kan ti tak zeta sarkar na thok inkai soina dan kaltlat ani ba ka na taka sim theina ani March niriat sangni somni pali tlaya HSLC exama social science subject da board exama zo na lo chuak theiom te rin lok na suggestion ang chau ni si board exam zo na nen na inang deuh vek chu government Mizo high school Zirtirtu pakhatin azirlai te hne na apek thu social media adar ti hriat ani vele MBSC ho tu ten ma an langala he thil hi government Mizo high school zirlai pakhat hne na tangin a chuak ti hriat ani hnuwa MBSE chuan Mr. President government Mizo high school headmaster le Zirtirtu in nam hnoi niarin chu ko ngalin thu zo fia an ni a zirlai no pangte po thu zo fia le ni in government Mizo high school Zirtirtu hian suggestion chu alo penge ani ti fin fia ani ta a he Zirtirtu hian no pang zirna chaklo big deuh then khat a shana zirtirna special class nei puin suggestion dar chuak ta hi pe in zirlai te hian an lo ziak thloma zirlai ten an lekhabu draft buka suggestion an lo zia thlak po evidence satan kol that ani social science subject suggestion dar chia malang hi uluk taka chui ani hnuwa nasa taka dar ani lo hlau ti hriat ani a achuana school no pang point an nei vek lo ti kan hria a zirlai then khat special class kal tura ti hi an kal vek lova a kal te po hian an lo ziak thlavek lem lo ti te po hriat ani ta zel ani he thil thleng ngai to hian minister hovin ni kwa thathum sang ni som ni pali in rin ni le ni som thathum sang ni som ni pali pathiani khan emergency meeting nei to in sarkar chuan angai poimo zia a chuan angai poimo in zia lo ati tak zeta voina examination committee an chung hom hal dona hemi paper b ka malak chunzom dan tu an ngai tuang MBSC noya class 10 exam hi chu routine pa nga yangin alakal chunzom don ani hetiang thil dik lo laka hian sarkar thik thu a chethin le a tun hnai mai kumsang ni som hi pakhat po khan he aya boina te zo ka po amo phurtu Zirtirtu chu suspend aloni to in achunga action lak ani dikhlel taka social science subject da suggestion petu Zirtirtu hian sarkar na thok anianga sarkar dan azom lo awangin achunga action lak hal ania ni som thathum sang ni som ni pali khan CCS classification control and appeal rules sas go somruk panga mangin anha atanga cholai lok tir suspend hal ania hemini vekhian MBSE lampoin police station a FIR an thelun hal ani school education department lamin disciplinary proceedings po alsun zumang he thil thleng hi apoi kan ti tak zeta suggestion petu ngei po hian hetianga borok omle mi te ngai ven ani don ti khria sela chuan ati kan ring haulo zirlai no pang suggestion lo dong tu te hi kan dem lova chui zuya zui zel po kan tum lo Zirtirtu sang chuang omkara
zirlai te hna zo na lo soi chuak tu mi pakhat hian zirtirtu dangte nina atar lang lo ti hi mi puiten min lo hriat sak turin kangen tak mewa hetianga zirtirtu te za omna ti hmel hem tu laka hian danang taka malak kan tuma hundanga po khau takin ma kan la zelang a zirtirtu pui ril runa tak takanom ti kan hria a kan khongai tak zet ani kan zirtirtu te hi kan laring zo to ka kumdanga board exam a po kan ring chun zom zel don ti he hau zom takhi ka hriat tir ani o speaker kumin MBSC noya board exam zo na chungchanga hriat thiam lo nei zirtirtu te le nu le pa te anom nual awangin he hun hirem changa lak kadua Mizo Zirtirtu National Achievement Survey nas sanile som pasaria rampum chorwal kan phak lo awang tele rampum huak exam dang JEE le NEET a kan ti thatok lo awang ten Mizoram Board of School Education MBSE chuan exam kalphung tlemin herdang lam trulin ria a tunma a knowledge understanding and application tia kan hriatin ba ka khan higher order thinking skills HOTS mga zona kalphung scheme of examination and question design chu kumsani sompakwa sani somni academic session atanga man turin MBSC chuan siama he HOTS zona hian atumber chu zirlai no pangten an zirlai vong by heart ngot lova an hriat thiam lo dan te chu atum ani hetianga thil thar man ani dona wang hian MBSE chuan HOTS zo na chungchang in zirtina training hi district sang som pakhata August ni som pathum sang ni som pakua tanga November ni som hi le pahni sang ni som pakua thleng MBSE noya affiliated le non affiliated school zong te tan abot saya training hi awain voi som hi pathum lai nei ani to a kum sang ni som hi exam atangin subject tina tel tran ania he a subject a zerin zo na pum puya tangin za a so matanga somthum vel zel tel thin ani National Education Policy NEP sang hi som hi poin zirlai ten an zirlai hringot lova subject bol thum man tir le chik taka ngai tu na man thiam tir angai poimo em a chumi pachuak theitur zona siam chu angai poimo hle MBSE chuan HOTS zo na chungchanga training abot saito na chungin in tuai tharle nan training on capacity building of teachers in setting HOTS question ti thupui mangin district zonga MBSE noya in ziak lut lo school te tan training abot sailea he training hian April ni som pariat sang ni som ni pathum atanga May ni som pariat sang ni som ni pathum thleng a o ani HOTS manga zona siam hi tun haya kalpui thar ani mai lova kum sang ni som ni atangin subject tina tel tranin kum tin ti chauzel ania tarlan to angin hei hi zirlai no pangten an thil zir an man nan le chik taka an ngai tuana an man thiam na na duan ania kalpui zel tum ani kum masalama zona chuak lo atanga in buat sein omzia ani to don lova zirlai an hriat thiam dan endik ani chunzom zel zokang hei hian kan zirlai te quality asiam tha in state dangte nena khai khin poa zirna lamate na asang zonga min kalpui zel kan be sei tlat ani po speaker class 10 board exam o make a suggestion impact chungchang a sarkarin ma alak dan le question ron chuak chungchang he hau zom taka official statement siamin phalsakawangin kalom tak zet ani kalome